Sengi ka arf artrik benai naitung arjarap saw ka klub WSSWO kabadon hakasnong wapung skur kalayo biang ya kajingerap nakaseng JNC kabatip kum ka Jaintia National Council yakini kitiar yalek kai layo ban ai syaka WSSWO daw President jong kaseng wapung circle uba kan mau hawa bat kinong yalam kaseng kumjuru bat kinong yalam ka klub WSSWO. Nga kamu presiden yung ga WSSWO kawin naga klub umanle ka sport committee yung dapat sinong wapung skor agni ka janmit dapat sinong kemen updiam nang baha ya ka sen JNC wapung circle hapo jingalam presiden yung ka umaken mau to agni ka janmit mandul ka janmit waki pram wa yarap caga sport committee yang gadar bas nang ukur dagi tiar yeleke wa ihi ga sport committee yugi pentelun ya kam yeleke ni ha kejing no senia nyu kisah kam yeleke sport mango gawina ke kam wa hedo wi ong rat ba ni ha de yui wa klem dan migi nong yarap pemi telun ni kam ni ha Cemi wat iga sport committee wa ada star port district la pemem yi jingarap ng sarkar ndre ka jingarap ki man gole ka jingarap ya ka chnong da taw ya district yung yi pilku ya ka sport apo chnong we port district yung liam longa te ku be subun ya pi bien to kam gi nong yalam yung ka JNC Upung Circle, siapa kami numpoi aga office yang WSSWO ini hadar bar all yang senang skor. Dia bertahu ia dengan kerjanya ke WSSWO. Ikam kesen gemat penukang do kuai wirap yang WSSWO to kedau ba lim tau penku ya kesenang tahu haji to kuai kami lagi. Kaji kermen yang ikam kesen JNC Upung Circle kerana ni waka jingle bah yang iya ka WSSWO mi ule ya ke keluar lagi ni beta yang ka senang tahu bat ka distrik bat ka ri le kat orang ni telun ya kam yang ka sport seprang dai dewa kickbox kickring ya ka WSSWO unang ku bisa kemat ai kami lagi de jingrap yang i man go khajak yuti wa da gini kam khajak yang i kermen ni wa WSSWO upoi prangai itu por sa thong wa ka thumu wa ai kam ka jing lagi sport te do ni na yang sen ku blai sebut